Napa itu barakah? Ziyadatul khair, atam benah kapegusan. Cereng kita para tantretan seemul jaki Allah tak temu jadwal lah kadang kebayi anak. Engki napa engki? Ki puru datang sabeun kita abeco kana. Tak ngening nangale seng kapasarong. Kornuting langi itu ceraki. Engki napa engki? Engki ngaku ngak geni lain dari potongna sampean empun. Potongan serobot main serobot. Tak maca bismillah, langsung Allah kapan keluar teti anak engak mental kerupuk. Engak mental kardus, dak remak tak kening capuk angin sakoni. Dak remak. Keliki. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil ashiyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, al muhtaramin, para alim, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para asatid wal ustazat, para penggerak sholawat, nakhussu bi dzikri Salera Nasimulja Kiai Mas Mahfuz Arif Muzaffar, Salera Nasimulja Kiai Abdul Wahid Seampun abri budak-budak kita setejah malam mentar epa manfaatah barokah. Gus Fakih Yahullah sebutan kaula amul jaki cukan pengasuh dari Musalla Rahmatul Ummah Kiai Zaini sarangan setejah keluarga, cukan staf pengajar epon neng Musalla Rahmatul Ummah Kak Dinto, seteja panitia cakanca Jamiatul Hadrah, cukan seteja para tantretan, hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar mentar kita setuju eyakuanah sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Para tantretan kita tak bu ambu as-salawat engki napa engki mulain kela pertama kita as-salawat deki bekal etotop kalaban salawat. Kita datang deka pengajian-pengajian, kita datang deka mulotan-mulotan di setiap tempat kita datangi. Malar mentar seteja mulotan yang kita datangi, yang kita berada di dalamnya, setuju nah ikatare maah kalaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kong langkong mulotan malam hari samangken malam mentar raja manfaat barokana sehingga kita palong-polong nang etunya cukan palong-polong nang akhirat tah, amin Allahumma.
Para tanteretan semul jaeki Allah kita rabu dek kak dinto pangkinan sateja keng tero kabagusan dari Gusti Allah. Engki napa engki? Sateja keng tero apung sampunga dek ka Gusti Kanjing Nabi. Engki napa engki? Milana kita mau solawat karena solawat kak dinto ngaropaaki wasilanah aba kaangkui depak dek ka Gusti Allah. Kaangkui depak dek ka Gusti Allah kita para tantretan tak bisa langsung dek ka Gusti Allah. Jadi kita tak diakses dek ka Gusti Allah. Milana nyambih asma aku Gusti Kanjing Nabi karena Kanjing Nabi secintayan kalaban Gusti Allah maka abe juga norok ekatare malar manter solawat kita satejana ekatare mah amin Allahumma solawat dak ka Gusti Kanjing Nabi para tantretan bukan hanya wasilah. Akan tetapi solawat dak ka Gusti Kanjing Nabi nika juga masoceh maperse abe. Apun apa? Karena solawat sekita maus eka bisa memancarkan cahaya di dalam hati kita. Amin Allahumma. Sehingga ketika hati kita terpancar maka otomatis hidup kita akan terarah. Tatengkan na kita tak kira atatengkan kalaban tatengkan secuba apa karena ate kita ampun terak dipenuhi cahaya na Gusti Kanjing malar manter terus epateraah cahaya na Gusti Kanjing Nabi amin Allahumma salawatka Rasulullah wasilah baka Allah salawatka Rasulullah sampungan baka Allah. Coba salawat kada masih ketondu sampean lagi. As-salatu wassalamu alaika ya sarang Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya
Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para tantretan seemul jeki Allah estona tak usah pidatuin ampun solawat yang kita baca ini kasih mecek atena abe milana para tantretan seemul jeki Allah niatan solawat dalam pamausan solawat nariyah Pak Ibu 444 kak disa buruk serangan rukuru kalaban niatan sesampurna kalaban niatan semapan anapa karena male tak percuma solawat si kita maus makle apa makle ongku ma tepak dedena abe saengke ketika dedena atena abe aise keimanan aise kecintaan dedena kita aise nur cahaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jenah tatengkan kita sebiasana coba nika pas bagus kopeng kita sebiasan pangiding fitnah nika pas bagus amin Allahumma lesan kita sebiasan pacacaan tatang ke beda tak beda sering tak nyaman para tantretan mun nangale orang polan can sikile binin coba lakin genteng kacacah engki na bengki enjak kakang mata anda kasengkok beuy wah otaba binin ratin lakin coba kacacah enjak alek mata anda kangkok beuy wah engki na bengki jangankan orang kadang kiaena ni kamu tak tuli mare apidato dirhamin engki
Leni kebaratan teretan seemul jaaki Allah lebat pamausan salawat. Soko kita nika paratan teretan sebiasa nak yang kui kacubaan nika pasti kabagusan. Anapa? Karena kusteh kanjing Nabi Kak Dinto ekicaan sikila penuh cahaya satuja petena, penuh barakah satuja petena. Engki napa engki? Lo Gusti Kanjeng Nabi penuh cahaya, kita diliputi cahaya oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat as-salawat. Gusti Kanjeng Nabi ni ke penuh barakah, kita diliputin barakah kalaban as-salawat. Tempat caipon gelak Gus Fakih teti barakah margana as-salat. Sadeja kita sehadir hadirin wal hadirat nikah teti barakah margana as-salawat. Betena kita barokah, sokona kita barokah, tananga kita barokah, tabun kita barokah, bebena tabuk barokah gia pada. Boongkuan bo, cakela, nikah asli barokah. Allahumma salli ala Muhammad. Milan aku gengkuk panjenengan mumpung lep celep malam hari semangkin nika. Kak, engkau barokah caipon kiai gelek ika. Mun lagi na antar semangkin pas ngucak ka lagi na kak jaga kak sengkok lah barokah setia kak. Otaba bini na tak hadir, otaba pada hadir iya lek marah lek pada barokah bengkok ba. Allahumma salli ala Muhammad. Leongkuan para tantretan seemul jaaki Allah karena apa? Karena sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu yang barakah akan menelurkan barakah yang lain. Amin Allahumma. Napa itu barakah? Ziyadatul khair, atambenah kabagusan. Cereng kita para tantretan seemul jaaki Allah tak temu jadwal lah kadang agabai anak. Engki napa engki? Ki puru datang sabeen kita abeco kana tak ngening nangaleseng ke pasarong kornuting langi itu ceragi engki napa engki engki ngaku ngak geni lain dari potongna sampean pun potongan serobot main serobot tak maca bismillah langsung Allah kapan keluar teti anak engak mental kerupuk engak mental kardus dak remak tak gening capuk angin sakoni nerema keliki. Allahumma salli ala Muhammad. Milana alhamdulillah beten kaula asyukur dak kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala lembaga pendidikan Kak Dinto mengarahkan anak didiknya Kak Dinto para tantretan mabada solawatan, mabada pengajian, mabada mulotan nikah minangka teronga repah barakah dari Gusti Kanjing, dari Gusti Kanjing. Anapa? Karena Gusti Kanjing Nabi penuh barakah sateja petena ban perkate saka sokana penuh barakah sateja petena ban perkate saka sokana orang senyabis nyium astana teti barasa zahir batinna. Amin Allahumma. Malah para tantretan seemul jaaki Allah Gusti Kanjing Nabi nikah malam hari semangkin hadir dak ka kita setuju parjaja tak parjaja kudu parjaja. Anapa? Karena ketika kita as-salawat Kanjing Nabi hadir cuma kita tak nangaleh. Anapa mata nangaleh? Karena banyak antusah nang abe engki na bengki keng beten kaula para tantretan seemul jaaki Allah
nalek tekin ben alhamdulillah ki andi tusa karena kita nangaleen ka Gusti Kanjeng Nabi. Mun pas nangaleen ka Gusti Kanjeng Nabi baratan tretan malam hari samangken burung si apeda tua nih kan. Ini kan termasuk diuntungkan kalaban bedana tusa. Engki na bengki. Estona baratan tretan seemul jaki Allah. Tak perlu debuin ampun, cukup solawat ampun selesai acara. Engki na bengki. Ben boleh baratan tretan orang abu debu nikah bahaya. Kenapa? Karena yang ke orang gila. Darma. Karena bi tibian, aca-aca ke tibi. Engki na bengki. Aja bibian nekomik ketibi mun lebur akilla mun mapan eko paen engki na wengi mun abit kelu engok-ngokin engki na wengi engareng gila. Allahumma salli ala Muhammad malar mantar manfaata barakah leengki para tantretan seemul jaki Allah Gusti Kanjeng Nabi malam ari samangken hadir. Anapa? Karena Gusti Kanjeng Nabi eka dinto nalekana sebut asmanah pasti hadir. Ketika hadir para tantretan botape anu ra Gusti Kanjeng Nabi kak dinto kan epon tut sarengan Allah ampun. Bedeneng alam barzakh ampun. Can basera para tantretan. Ede buah kinang dalam Al-Qur'an wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Cek gocak orang seepon tut kalaban Gusti Allah kak dinto seta neng ejelena Allah kak dinto seta jak gocak aki seta. Anapa? Kak dinto bahkan bal ahyaun bahkan mereka kak dinto hidup walakin la tash'urun akan tetapi kita tidak bisa merasakannya karena beabeun raja tu melanah malar mantar lebat solawat abe kita epa soceh kalaban Gusti Allah. Kita epa bersih atena kita epa bersih tusana kita epa bersih kasalaanna kita maaf aki kalaban Gusti Allah. Amin Allahumma. Para tantretan seemul jaki Allah anapa jukan beten kaulama ngocak hanya dengan solawat kita ampun bekal abecek saja tatengkan kita angkepenna kita bahkan ati kita para tantretan bekal beres apa? Karena Gusti Kanjeng Nabi eka dinto para tantretan seemul jaki Allah sumber sateja kapegusan bahkan lahir Gusti Kanjeng Nabi ngaropaaki lahir kapeku milana para tantretan kita ngingain lahir Gusti Kanjeng Nabi ingin melahirkan kembali lagi Gusti Kanjeng Nabi. Setiap tahun kita memperingati Maulid Gusti Kanjeng Nabi, ingin melahirkan kembali Gusti Kanjeng Nabi. Arpanna abe kenapa? Arpanna abe tero lahir boleh kepegusan. Setiap kali peringati semakin diperingati, semakin dilahirkan kembali sehingga kepegusan tersebut dilahirkan terus menerus saing kebeabaan malar mantar mateh dalam kabadaan kebagusan. Amin Allahumma amin Allahumma. Ben boleh beten kaula ngucak tak parlo eca-caen juken ongguna lebat solawat ampun lastare apa karena Gusti Kanjeng Nabi eka dinto ede buaki kella laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena saungkuna Gusti Kanjeng dalam diri Gusti Kanjeng Nabi nikah suri tauladan si bagus. Engki napa engki? Beni mauidhatul hasanah uswatun hasanah. Beni mauidhatul hasanah. Ongkuna tak perlu mauidhatul hasanah akatia ka dinto ampun. Karena cukup Gusti Kanjeng Nabi teti uswatun hasanah. Anapa? Karena lisanul hal khairun min lisanil maqal. Lesan kabadaan contoh sebagus dari Gusti Kanjeng Nabi kak dinto teti mauidhah lebih bagus daripada lesan seaja. Allahumma salli ala Muhammad.
memang butuh abak mau'izatul hasanah. Dalam Al-Quran disebut mau'izatul hasanah kak dinto para tantretan benih kaangkui orang sisa jalan benih. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ajak ila sabili rabbik dak ka jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dak ka jalan Tuhanmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakon ajak artinya se suruh ajak basera orang se tada nang jalan na Gusti Allah, orang se mial ka jalan na Gusti Allah, pakon ajak ka jalan na Gusti Allah. Lemun pun bagat ya gak dinto napa perlu ajak enggi na wengi mun pon seneng as-shalawat, mun pon rindu sami dak ka Gusti Kanjeng Nabi, mun pon selalu mengharap ridha Allah lebat Gusti Kanjeng Nabi, mun pon selalu abung sampunga dak ka Gusti Kanjeng Nabi, napa perlu ajak boleh. Punten para tantretan hanya perlu kuat aki enggi na wengi milana lebat sholawat eka dinto kita terus nguat akinah kita setuju sebeda nang ecelena Gusti Kanjeng Nabi, sebeda nang ecelena Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar ila yaumil qiyamah sampai nak foto kita terus beda nang elen-celen siiridoi kalaban Gusti Allah. Rabbana taqabbal minna wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakak dintoh sakater sebisa betul kaula sampai aki sebagus malar manter tetia ilmu semanfaat sebarokah se salah dari betul kaula tibi malar manter esa boraah. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.